Pai Grace Matijong Inkora Siarni. The Pudaisis Aradapan is Sia Purki Muarni Kithe, Momota Chiki Moverpo. Atikela Bangsuarni, the Pudaisis are lokido, Kurukula Kakam, the claim Keda, Banghiniatum, Kurusar Thankachen Joseph, Apen Kurusar Tomy Palali, Catholic Akurusar Kemanin Kankora po Atake Mumang Talon Pali Polo. The Pudaisis are lokido, the Kr.Tomy, Bishop Paul Matikat, Kurusaratum, di Samiatum Pen alang itu makan Archu Polo. Kurusar Thankachen Joseph ke sa Joseph akan sapi jenama Joseph Supo. Alang li korte dan pi akan dia muduk. Alang li guru kula ke mana nin ke hang dosi. Alang li ahemarit atike kerelaci osi. Alang li dipu karbiang long vang. 1985 aningkan alang li Dimapur Gurshepat Seminary along Low Charlie Pangcheng. Alang li Tura Vianney Home Shillong Christ King College along Low Charlie. 1996 aningkan alang li Pune Pen Theology ke Charlie Cipi Unsi alang li Lura Kurusar Dimana Pun Cipichog. 1997 Arkoya Ciklo li Pioneer Cap Arni alang li Pan Kurusar Pak. Laso api alang li karbiang long lapen di mahasawat lo si kam klem. Alang li along kam klem si piningan ke alang li kurusar ke man ningkan ingkora po chok tanglo. Alang li ki inud ki klem ke dam ke piduk pigabang lapen kiduk ke boy arara tumapan kang tur po na bang. Alang li kai si akimangalam thi mate moto ke lason hello good news to the poor. Kiduki boya tu mapan birta kini kapili. Pining alang li rup mumang katalon katali hut ki ong du ngaral tu malang li pan kardom cipilo alang li pan hirjume hang pilo. Arna malang li pan hirjume pipina alang li lan su se kam kime jam kime piklem pedam tigna. Kurusar Tomy Palali. Kurusar Tomy Palali ke Sar Devasi Palali lapen Sangpi Ursula Palali Asupo. Alang li mahang kitek laki 1970 aningkan thot takam kaladi Kerala along. Arna malang li phan kurukula kapimanji aning bihangu. Alang li arna malang li phan kihang walang li chinisi alang li ahem arichi osi di pudaisis apaman kurusar man pipo alang li matasi. Alang li dipuwang, alang li ason kacari angjiang deng cipiun lo, lapen sekeke enang jiang deng do anta alang li cipiun. 1988 aningkan alang li Good Shepherd Seminary Dimapur Nagaland along Low Charlie. 1989 aningkan Saint Peter Seminary Tura along Charlie Dampulo. 1991 aningkan Christ King College Shillong Meghalaya along pen alang ni Kacharli Cipiung. 1996 aningkan Papal Seminary Maharashtra along pen Theology Charlie Cipitang. 1996 aningkan alang ni Pan Kurusar Pak. Lason si alang li 1996 pen 2018 aningkan ang bong Pune, Shillong, Rome, Italy along asona kam claim lo lapen lota Charlie pon bom lo. Piniar ni alang li ke dipu Bishop Aham along si administrator kamar pu Klembo. Alang li guru kula ke manpen peningan ke ningkan korap po chok tanggo. Arnam alang li pan hirjume pina. Rup mumang katalon katali amay kapangri kapangdon na bangke kurusar de nikdero alang li ke dipu Diocesan Fraternity a President. Alabang sorni kam doan na kilang pon abang ke Kurusar Thomas Maripurat Cathedral a Paris Priest alang li jampon si sai do anta kam jam do anta pichun.
ये कहे तुझसे जुड़कर ये जुदाई कैसे हो। अब तुझ में मेरी मंजिल है बनी, तुझ पे ही सजेगी मेरी जिंदगी। तुझे जब रात रात दिन रह ना सकूं तेरे बिन, हाँ, तुझे जब रात दिन रह ना सकूं तेरे बिन, ये शुआ जो गन बन गई मैं तो अब तेरी, जो गन बन गई मैं तो यीशु तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी, जो गलियां, जो गलियां। Great day of the Silver Jubilee of your priestly ordination. We, the fathers and sisters over here, representing the clergy and all the religious working in the diocese, Jubi, 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 jubilee. Jubi, 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 jubilee. Jubi, 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 jubilee. Jubilee we celebrate. Jubi, 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 jubilee. live in peace. So let's give them a round of applause and the birds will fly. Lapen Putra Dutula, Little Flower Training Center, Lapen, Sister Ratu, Alam itu Mahin Benta, Kecipi Jadi, Nil Tinggu Gia Sondo, Dolamara Paris Benta, Alam itu Tap, Risa Data Sekretariat, Lake Alam itu Ningkari Korapok, Keken Resipitu, and Hate Arisimlo. He had asked me to propose a vote of thanks at the end of the ordination ceremony. And I said, I will not be able to do it. So he said, don't worry, you will be able to.